hey mani testimony hi dikta chuan pathian thulang top han soi rilwa chuan in om zo ka amai ro chu testimony ka rilwa lang na sabok sia boina testimony tlem azong ka soinga chuan hemi luka bung song pariat tension ya ka selonia kan sia rangi luka bung song pariat Hmeithai le Roreltu dekhin thola ri sona soi thang luka bung song pariat chang khat atanga chang ria ni kan sia rangi tin beidong lovin an chung try photo ani ti sia tirna turin an nena tekhin thu asoya khoina amo Roreltu pakhat oma chumi chuan pathian a hlau lova mishing la angai sakhek lo tin chumi khwa chuan Hmeithai pakhat oma ani chu ka khing pui chunga khuba milak sakroti in a nena akal fova tin ani chuan reife adulova nima sela nakina chuan aril ruin pathian hlau lovin mishing ngai saklo ma ila he Hmeithai hian mi ti buai awangin aphuba kalak sakte mayang chuti lo chuan alo kal fo hian milati ha shep don da ange atia tin lalpa vekin Roreltu fel lo Thusawi chu shero u anchunga zaido ri ma ila ami than Hlawndo le ka achula zana ama ko tu te phuba chu pathian in alak sak lovang emni ka shil a cheu an phuba alak sak thuayang nima sena mishing fa pa hi alo kal hun chuan khobela hian rinna aron bu angem ni atia ya to kan chha de ma som se oh hallelujah amen halal pa kan lo me second na tik to de alo pe cheve thin se karan te karan ne lo pha eng poni se lal pa nai tho do na wangin kan pak sia kan choi moi che lo to kan shida che lal pa eng kim chunga Roreltu inia eng kim chunga thunei tu ni a when I kan nu lal pa mi shwai dan te he ministry ne na kan in zom dan te um te kan ne na kan in zom dan in na tho lal pa step by step kan an mu chau se ti rin nom zia min bu ti ra wangin lom thu kan shila che kan nu ni lal pa ita ania ita na din le siam kan nia lalpa chu mi chu len chuak thei turi ne khovela ya lalpa min la da kan la damani chu chu lalpa ni min hu fia tira voina ya kan dam chan nang ma ta chak nong thei turi min siam thar la I tharawi min chung khatang che ka thu sei tur zong zong ai ro puina le zong me la zong zong lo chang fe kang che lom thu sei ching la li so Christian ning kan di le ke ma hi min shetla pui to kan ngai ring ta mel shiat inom no na chu ti ro chon mel tharin tama ka testimony hi ta pui kan soi be nga Mizorama kan ngai lova kanu le pa hi sinut wai missionary ni wangin te trangin Assam ate USA ate Delhi ate Kolkata Canberra England na kum song kan oma cho samni song pasari khan pathian ko na changin kanon honga kanon ho dani ka bi story ka tlem ka she do chawa te trangin ram danga silian kan ni wangin chong tangya ko I zo chong hi kan mang tlem tu kan ni chu ege kan experience te kan ton shiat kan thil ton renga kha ram dang nam dang zia kha kanin adjust na san tu ka chu wa chanin karon holim khanin har sa ka ti bela tu kan ni chu England na khanin kumnaw pangte kani khan sang ni le songparu khan pastor min ordaina so pastor khan kum khat ka thokbe mana chu tyang chuan youth leader ate eng amo kha pathiani man da ve min thoti ra chuan university admissions officer min ka thokbe boka in le lo kan le ya ti khan nget takin England na khan kan om chho be ni chuan kan share bele zil do chu khami hun la Mizoram karon ho ma chia khanin pasal hwal kan ni boka ni pasal kan nei ang reilo te Mizoram ba karon ho chuan pasal nei tur England na ka le yang ti bo ro khan karon ho ni chuan karon ho chan pakhat chu o mama voin chu ka tek zil zil do na karon ho chan pakhat chu ka pa ya ni ko na do ni chu zoram thar ti kha oi ka le share chu ro khola ti shak khana kal na sala to kan shi thiam lo zoram kha ve box ya chuan voi kha chu mi ron khola hey sial kan tal don siali si thum man ve la nya am man turan thon da wi ka pai ban kal swal sial tak sial ten tal do hey kan shi thiam lo ni chu thil bo kha mi bo ro mi zoram bo ro kha eng po ni se ka pai chaw lu to ke po ka chaw lu to chu wan chon vacation bang ka ti mi zoram vacation bang turin kan ho ni chu vacation lo zia chu ya lang renga kan ho khan pathian min fe tir em ta mi zoram min chuan thalai te kan ram din hun ani na tak min hu tir khan lo thei la vin he ram tan hian ka pa lo hu tir hi chu kwa kan tran ruan na tur ani ti in karon ho chan be ra hi tu na hianin ka tha tham thei lo ri chu
Roreltu worship with them. The worship no is lalpa min ko chona ni meo wangin rin om takin kakal angai thule to persistent widow di in athupui om atuna ka bu chian kha atingat ngat mo she didn't see the sabro ka mang zo do na min lo shi tiang mo nei chu kan de man ya ke chu kan hua wan ya hey trong po kha ka ron pol de zo do na yeah the persistent widow she didn't see the results straight away. Hey, kanon planta election ada kan dim try mai ni kung record kasi ama kanau pang bera MLA dia heta kan dim po kan tra nem hey people see the outside mo oi ma feliso a confide ai atong du sia patian le thua ma chati khabi ti khan puna sata but behind the scene lat pa ma ka tra nem ziate ka beidon chin ziate ka fiance ka chen phata he ko na wang hian Chuan travel to go chuan a har sa vel tu kan chu khatianga pathian ta na thei to pa kan tlana chu ta la la zui ling lo sia ma se po ni se ke ma khan a chiang ta ni chu pathian ni he thili a then ti don zo ra mi siam thadon kan ro re na po ya siam thar don ani ti khamin mu ti chiang siam a se even with the persistent widow ama khanin Hmeithai khan a munga lo ma se atingat na the justice atan khanin ama justice atan kana fight corrupt to judge po khan even a corrupt judge right even a corrupt judge khatiang Roreltu sual pathian chi na chang shalo po khanin kha Hmeithai deal na kha a chang thei ani chuan isana se tum chu bang la wi trong trai ro ke hian a just a good God kabahan chang don chiang chu em in the right timing perseverance in lo zir tir na sa ke ma ni chel na ama ring chang chang nun kha ni zir tira chu ta chang cha thar result ro pui ta khalal pa ro pui na ni pu tir song chi na ni chu mi testimony chu ka soi du wang nia tu na hian a pum pui kan lak mulo tu na la pa min ko na hi ani a fully kan realize no ma se a hengon ikasha. And this specific verse was prophetically given to me when I was in England. Conference sa kakala chuan me chakhat leader bonlut to kania Kate Coleman inia chuan ani khanin the 7 deadly sins of women in leadership di khazia kanimo asai ka pa asai na chuan the persistent widow keep at it khazia to bani chu aku like chuan zia chan ka shelo ma se tu na hian ka sheto I have to keep at it mo ka give up thei lo ka mi like chuan eng ma tu na bo ro ki ka shelo chuan mi zora ma he ta lom thlen don tu rang po hem bua se ngai lo shim shim ma se lal parem ro se na nia chu ka ro sei chwa du ba ania ka pathian character ka tu em boina ka sei jum per chu pathian lali swane na relationship close lu tu nei thei dan thuru ka mu chwa china hian kan nun hian mo I've come to a new level of relationship with God chu ka share cha tuk chawa atan chu ma chuanin ingla na poni thauta we praise God we know that he's a good God right engkim ti thei pathian ni ti kan sia pathian powerful ani ti kan sia ne tu ro pui ni ti kan sia mo dam na kan dam lo na zong ti dam tu ani ti kan sia but have you ever looked at God as like somebody that you can be pang chang kan pang chan thei na pathian ani ti kan sia em ti lai ka soi du ni ka pang chang tu pathian la ka chan chu lal pa itan engkim mi ka kal san ve to nya ka ti ve china ni mo pathian mai ma chhan tur ka nei lo ti chu ka but I know he's my father like I know he's my best friend my God I love God so much because like we kan nun hi hey kan nun chan ai ka chiang nun chu Krista thi po long na to live is Christ to die is gain ti ka mo fia to ma bang yanin hey kap mangai ti po la pa ya sha ve chu ba chuan in kap pang chang to ni mai pathian la ka yan chu ban chan la pa hey in bangin nge te po ka ti lo lo chin but through that hey min ron shin min ron kom chin pathian ne ha ka in kom the ni chu mo chu nuam ka ti zana te ni le te yan he seriously in zubit telling koya mo zu chong try care lo mai la I try and like just speak to God throughout the day and say la pa inge the mi chung chang a ti hian soi tu nai lo ka te po hey people that I love hey relationship ta te ka lo beta single leta kan nei thei lo relationship because relationship kan nei ma yan te ka chong try sia
ลัดปางเฮปายที่อันกันเห็นซุยเฟียส่วนเวลาไลฟ์ซุยโดยอันติดเราก็ไม่กันเห็นซุยเฟียมาเสร็จลัดปางกับมังไอโซจะติดเสียจะว่าจะนี่ชาโร่เลยที่คนอาจจะก็ชาเลยไม่โดนติดเสียข้าก็ติดโลกทีนั้น like I just dedicate my life to God because I know marriage brings heaven now no she must so what's the point right so I got the chin more like oh they really hard to stay that day that's okay oh the right man will come the right man because the right man we already have the right man oh okay yeah hey when you're so in love with God, when you're so sure of the reason why you're here on earth, kan dam chan kan sian chon thil dang ni chu walang sian khan garbage ni tok no kalom mai lo ni chin ma si pathian purposes min ko na ne na lo in re ma lo in mi la ni chuan a lu le em ta tu wa chuan in hey mi ya ni over the one yang ama ta nang ma strong lu tu kan yang min ti china yes I think I am like I think I'm overly obsessed with Jesus ka du lu tu na la ma yang pathian a chang chuan in hey mi yanin awi him sang de mi de me china mo because hey pathian kabiak na ko ngani mo pathian na kan relationship ti wa tu mo en kami pi tu anni ti aka bukhan ta ha she lo lu tu shi ni mo kai fak na ni lo ma se to me it's going to encourage you so ni so like ma se til ka share do hey pathian kan deal ta til kan pang sang lu tu ta ka til di ri mak sak chi lu tu ka England akan kalau share dengan tuan, England akan kalau share dengan tuan, baru mahen kalau dah, tuan patian kengai tu patian hey kengai tu tu isu pula kalau cak tu tu ha, kan cungcai ni tuan I was like I'll count to 10, number so kan keciara dengan tuan ni lah don ya kat sini semua, hey. That desperate to just to be with Jesus, just to give him a hug. Like I love hugs so much. I mean, why you know I'm getting like I want to give Jesus a hug so much. Kami bang kanin so I was just like, Lord, just take me. Kahag jalu tu tu. Then kan kecian kat tinggal ngajen ni sudah baru makalu temu. Hey, min lamai tu rada kangai china ni. But obviously that's not his purposes. Like there are some prayers that don't make sense. Oh. Hey patiani karing to pani so miracle to po yakin ati theyamin tidam china ni ti ka shia ka experience to po kanin chu kanuna hian ni ka ken na lutuk te ka chongtra ti khan hey a chocolate chila dam so ka mi thi cheta pani so the reason why I wear lens like a lens power minus 3.75 ka thermic power minus 4 mit chila to kan chi ka kanya so ka chan pa hian Jordan River tang hian tui hi ron ho na pathian engkim ti theilam ka tia chan Jordan water ka holy big real in ka shia mo so an ka chongtra ka mi dai ka thu pa ko ka tia so pa ti dam ro a dam ka tia so ka chongtra na sal tu ka chuan ika lens ka pil ko pa ka lo ti hu ni so adam chai tu thai ka mi ta sem eta ka soi tum so ka so there are hey unless they're in line with the purposes that God has called for you in your life, some prayers will not be answered, some prayers will be delayed, and some prayers will be answered straight away. More to a purposes as well. Kakan share chin rai ni kan do na dan yan. Example pakat le jia kan soi le nga ka chong try na. Hey, prayer can move mountains at mo. Lang po ason thei ate ka. Mizoram mizoram karon ho yanin kan insuma hen kan dingat lang ka kamuthe mo. Anyway, kan ring lu tu ai son do na ni ti ka. Son le ka ti. Anyway, there are some prayers that don't make sense. Ketika masih, hey patian ini shwai dah na nita ke mahi hey kan marade kalau let taifi kalau ni bok nem. So right now, the heart that God has given me for a heart of justice, for a heart of change for Mizoram, tu na te po inisya tu mai thia hey ben te po nang kala ingkong pui kan han neita lalbaya kan ram hi min tipum khatanga so fa ti zong zong min tipum khatanga and our calling to be a light for the world, a light for the nations, and a prayer house for the world hi lalpana ti loting ngi do na ni ti kan mutat ani masin tu mi tur chuan unity angai kan chanrua langai thinlung mun khat kan put angai ti kha kan mutiang mema chu mai pa ka is going to cause a change in the
political realm of our nation. Kan politics hilal pana siam chadon. Tumitan sa patian mi amang don iti kan mutat ani. Means state and church does not mix. Antia state and church should not mix. But God should be the ruler of the whole world. Ihi tumitan sa siado kanin peturan iti kan mo vangin tunahian tikin lalpatan mo pongamin kan lakal zen aniti ka kasoy do atsuan ato blang kan ide to lalpa Hlamin peki karon puang chuang to chupo chakapang chan la hlania it's taken from Psalm kan siara nga chuan sa donya Psalm 56:8 O Pathian mi khongayang che mi shingin mi lem zo antum sia ni lengin mi bein mi ne chia thin kamel ma ten ni lengin mi lem zo antuma chapo taka mi beitu te hi antam sia ka hlau chang piangin nang ma karingang che Pathian karinga athu ka fakanga Pathian karinga ka hlau lowang ti sa chuan nge mi theyang mi shing chuan nge mi ti theyang ni lengin ka thu te an la koi thina an ngai to na zong song chu ka thatlam na turlam lir ani the amount of back to khen yan min be tu te le min shetiam lo le khang zong so min sei sel tu kara hianin hey pathian kan en tlat chon mo kha kan ni ti zamai pri to ta chakna min pe tu zo kan ni thini la pa chu fakin amro se anin khoma an biru a katniak te an chin sia thina kan nun na ti bo tu ma an ta tu ma an ha thin ang hian an sual shem na an pum pe do nam ni o pathian thin urin mitin chu ti to mang che nangin ka va vai na te hi ichin sia thina ka mit tui te hi isabun pe nga chuan thunang che ile khabua chuang lom lom ni ka ko hun chengi chuan mi do tu te chuan tlan sia ang hei hi ka sia pathian in mi tran hi hallelujah pathian a chuan athu ka fakanga lalpa chuan athu ka fakang pathian karinga ka hlau lawang mishingin enge mi ti theyang o pathian ine na thu tiam te kaneya lom thu soin thoina ten ka ru lang che kan nun na hi thina laka I chan him sia ka ke te hi thulo turin I chan him ani lom ni minung enga chuan hian pathian ma ka len theinan pathian thu kan sia te kan sa ta ma song se amen I actually want to read it in English quickly. You ever imagine that God actually records all your tears? Amata na kan tornate kan chana te zong sang He keeps them in his bottle at the New Living Translation. So ano, akol, ashalot tukmo kan tornate lehen kan nilunod na zong sang. Even Jesus Christ, He sympathizes with our weakness. Dilaya ka ikapang chan na chan po niya patyan nila yan. So I'm just gonna quickly read it and then I'll sing it. It says, You keep track of all my sorrows. You have collected all my tears in your bottle. You have recorded each one in your book. Dahil panatukan siya le kan soy kan sa tama song se. Dahil kan bernok ito kange kasi kan ka boy kat sa tswana dur ni vangin. I don't attune po hi kadutula samno mase sa ngi kadu siya. Let me never saw the two big opinion and it's my problem. I feel the weight of this world on my life. Sometimes I find it hard not to cry. Suffering, pain, and losing those I love. But for your kingdom's sake, I try to hold on. Friends and folks, they don't understand, but this cross so I must carry. And though the road has its ups and downs, in you I always have victory. So my Lord, I'll praise, give thanks and rejoice. You keep track of all my sorrows. You wrote them down in your book. You keep my feet from slipping.